Dobar dan društvo, pozdrav, dobrodošli u još jedan video na kanalu Damir Lenart. Damir je otvorio filozofske teme, mnogi će reći, ali ja sam vjeran da ipak veći broj onih koji su već čuli o tim stvarima nešto, pa pošto sam već pokrenuo neke teme i neću ja biti guru veliki u tome i reći vam da onaj zakon privlačnosti, to je zakon privlačenja gdje ti uzmeš knjigu univerzuma i samo iz te knjige kažeš ja ću ovo, to ću ja to i ti to afirmiraš, zamisliš i da već to imaš i tebi se to stvori. Ja hoću privatni avion, mlazni avion, sive boje, 3 mlazna motora, da ide jedan mah na sat, da mogu ići s njim na Karibe i imam puno novaca da ga mogu voziti, da me može neko voziti. Evo, ja sam zamislio, ja ću to dobiti. Nije baš tako. Rekao sam, ima jedna životna nit koju treba pratiti i to je to. A sad ću vam pokazati jednu stvar, ja sam si to ovdje nacrtao na ovome, napisao da vam to malo bolje pojasnim. Kad čovjek nešto želi, ajde to prefrknemo ovako, mogu sam to malo razdvojiti da mi bude lakše, ali nema veze. Kad čovjek nešto u životu želi, onda je to frekvencija jedna. Evo ovako, ta frekvencija može izgledati. A budući da nešto želiš, znači ti želiš šta želiš? Želiš ono što u životu nemaš. Ja želim dvorac i snjeguljicu da mi kuha ručak svaki dan unutra. Da ne mora moja žena. Znači onda ja nemam taj dvorac i ja ga želim i to je frekvencija moje želje. Ja ga želim zato što ga ja nemam i ta frekvencija je ista. Znači, frekvencija želje je ista kao i frekvencija kad to nemaš i ona izgleda ovako. A kad nešto imaš, onda je ta frekvencija ista ono i ne želim. Evo ga, to ovako bi izgledalo. Znači ovdje kažemo ovako, evo da ja to malo namjestim bolje. Kažeš ovako, imam i ta je frekvencija tvoja. I to je jednako tome ne želim. Znači normalno, kad ti imaš nešto, onda ti to ne želiš, normalno, ti to već imaš. I to je jasna stvar. To je ta vrlo važna stvar, gdje ti, da ono što želiš, je jednako nemam. I kad to pretvoriš frekvenciju da već na ono što želiš, da kažeš ja to imam već sada, i ti si promijenio frekvenciju i onda si počeo mijenjati stvari u životu. Znači, netko želi, neko završi neku školu i ja kaže želim taj posao, želim. I šta je odgovor na tvoj želim? Znači, ako je to istina da ti što misliš da ti to dobiješ, a istina je, opet da naglasim, u nekakvoj normali, u nekakvom tom putu kojem ti ideš, jel? Znači ti si završio tu školu i sad ti tražiš posao u toj struci i ti dok god želiš, tebi taj univerzum kaže pa dobro, želi. I ti ostaješ u tome. On ti kaže evo ja ti ostvarujem to što si ti zaželio, da nađeš posao. Ja ti dajem da ti i dalje želiš da dobiješ taj posao. I ti ostaješ u ovoj frekvenciji želim, nemam, jel? A kad ti kažeš ja želim taj posao i kažeš sad ja ga želim, ajde sad ću ja idem promijeniti frekvenciju, idem zamisliti kako ja već radim na tom poslu. To je isto kao što je Dragan pričao kad su bili u subotu kod nas, gdje on vizualizirao to i imao to kao da je to već sve napravio, jel? Vizualizirao je to i on je to pretvorio da je to već riješio. I on je promijenio tu frekvenciju, on je došao u to da kaže ja imam. Ne da više ne želim, nego imam, ne želim. Znači sad će neko reći super, kad uplatim loto moram reći ja uplaćam loto i ne želim ga dobiti. Ne, nije tako. Ti moraš reći ja sam to već ostvario. A kad se to pojaviti u mom životu, to nije na meni da ja brinem. Jedino ako si zaželio nešto što nema veze, da ja zaželim da ja sad kažem, ajde ja da budem
da budem profesionalni nogometaš, da imam ugovor od 1,2 milijuna godišnje, da zarađujem. Gdje ću ja to više zaželiti? Je li to realno? Nije. Znači nisam ja, mogao sam to u mladosti, igrao sam nogomet, da sam onda to možda sam mogao tada, mogao sam možda u tom smjeru ići tada, ali sad više ne mogu. Tako da postoji to točno u tvom životu predodređeno, a to ću vam pričati jednom ako vas zanima. Ja sad samo molim vas da napišete komentare na ovo što sam ispričao, koliko vam se sviđa i gdje ću ja te stvari, moje želje, znači gdje ja primjerice isto, ja sam rekao dosta mi je, znači Sloveniji, radio sam, otišao sam tamo raditi, bila je bolja plaća i školovao sam dijete i bilo mi je dosta. Rekao sam ja to želim promijeniti. I ja sam samo zamišljao, gledam ljude kako tamo idu popodne, završaju, idu u grad, vidiš da izlaze, vode djecu za ruku, svašta nešta. A ja sad znači stojim na semaforu i to promatram i idem do benzinske gdje ću se sparkirati, spavati sutra drugi dan. Ja sam si zamišljao kako je to lijepo, kako ja isto to hoću, da je dosta toga da želim to promijeniti, jel? I nisam rekao želim ja dalje, želim, nego ja sam već sebe vidio, zamišljao u toj situaciji da ja poslije posla dolazim kući. Sad radim 12 sati pa dođem kući. Ali dobro, trenutno sam zadovoljan s time, ali imam opet nekakve svoje želje za dalje. Ja sad sebe ponovo dalje vizualiziram u to. Ali hoću reći da ono što sam prije što sam razmišljao, znači stanje koje sam imao, ja to danas živim. Tako je i taj Dragan koji je bio i ostali gdje su isto to znali, imali su taj jasan cilj. I evo Darko primjerice rekao, ja sam odlučio da idem. Ja idem, on je govorio svima ja idem, iako još nije otišao. I on je već vidio, on je već u biti zakoračio, kao kad je ona rekla, jedna žena je spakirala kofer za negdje i dogodilo se da je otišla na putovanje. Znači sve preduvjete si ti napravio, samo ja to sam već realizirao i gotovo, ne tražim više posao. Znači nije tražio posao drugi da tamo radi, nije tražio poboljšanje tamo gdje je, ali on je već bio negdje sa svojim osjećajima drugdje i naravno da se pojavio tu gdje se pojavio, tako da su to činjenice. Sad ako još želite da vam još Damir malo priča o tome, i meni to napišite u komentaru, ako želite nastavak. Neće Damir postati guru, neće Damir sutra krenuti predavanja, držati ne znam šta, ja samo mogu to sve što mislim da je ljudima korisno, mogu prenesti i potkrijepiti nekakvim činjenicama iz svog života. A ne kao oni da samo o tome pričaju, onda kaže, nisi ti to dobro primijenaš, nisi dobro se mislio u tome, a možeš naručiti šta god hoćeš iz te knjige, možeš naručiti. Tako, to je to. To je to za ovaj video, pišite pa ćemo raditi dalje. Pozdrav, čao.